米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。乌伊泽尔努马古古达邦，主是我的力量。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在吉达阿米拉亚的苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以菲索萨卡恩嫩阿兹方萨卡穆特阿杜西尔苏阿萨。Pakainian namo i taramaan a itzer no tabang o sakatanagtag namo saan。以弗所书第6章第10节说：“你们要依靠主的大能力，做坚强的人。” Saligagaw usualinay a tanagtagay ko falujo a misa Kristo ay umafanaay to katalangsaan no tireng ta masarujur ko falujo a mitier ji Yes Kristoan. Upitiaran ita ko tapang saka jirihatay kita i masa maamaanay a lemak。信仰坚定的基督徒必定了解自己的软弱，并且全心信靠耶稣基督。主是我们的依靠，使我们在任何环境中仍有平安。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangao talajua u rarima ai kako nika u itzer numako kiso saka mangalai kako a masarujur ko falujo a mitier i tiswanan mikapot kiso i takwanan saka immer ko urip ako a pakaluwih to raraw Jua我虽软弱，但你是我的力量。我全心信靠你，因为你与我同在，使我有坚强的生命胜过罪恶。Pakai ni i taramanay ang anganutabang ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。